West ahabwa kigezi ankole Sheikh Abdukarim Katamba tabarikize Haji Abdumalik byarahanga Kayole na mwine nyina abaronga batungiro bwa Haji acyo yashaba bazire kutina mukama hari kugira ngo Haji Abdumalik byarahanga Kayole agirirwe mbabazi hezaye no kwikiriza ngo nizirga abazire be manyisa abazire twikirizo muri ruhanga twe kwatege tugire mico mingi n'amasiko no kwikiriza musigazo nangwa no musigazi konga byone byayine kamara hange byamuhire takakozire ibintu byinshi okwikiriza kwanje kugira emusha yone yayine nembabazi abazire omuguruza mukadi byarhange byakoziro munso umukoro ugu gwetabirweho General Henry Tumukunde oyesimbira hantewe y'obunyishengero ahabwa Rukungiri municipality ashabira bebembezi n'abantu bakuru kwatanisa bakashabo kurekurwa kwa Dr. Kiza Besigye n'umuntu gwanywa bebembezi ab'imyaka mingi n'ingo bakuru b'edini kurabura abebembezi abagavumenti umuntu ayimucyagera ati niwe umuntu akana planning akunta ondijo ateni AI tamaso matinda rugambe no mya chikwenda barwagati nje barwagati kushitama bakaramura ahari yako akakwa kugira ngo uriyo musalamu uriyo mukurista yitinkankiza kwimukerizo ndano reba riyo no patents ya PFF Honorable Betty Muzaniraho abiroho mnyishengero kazi ahawa district ya Rukungiri ashabira abantu kushabira Dr. Kiza Besigye n'abana b'amashomero abatari kushoma ahabwe kasharingo kabashomesa General ntukusima ahabwa messages zawe ezo kugamba n'umurango gworiyo notera mwendo kugira ngo bishabe ba hajat n'abahaji n'abasalamu mwena n'abandi bantu mwena bese wariyo kumukoro gutshabire Dr. Kano Kiza Besigye na Abed Rutare na wena Haji n'abandi basibe abaryo mu bihome ahubwe bishangwe tarukwetegerezwa ndakukusime ka vice chairperson wa Leyte Council ahabwa Kabale diocese okuleba ngo jerizeho kuleba ngo wakwatanisa enyikiriza yeitu neyo busiramu turakusima munonga kandi eki niyo nkora eitwobire tuletenga omu district yitu ya Rukungiri okugira ngo enyikiriza zona zikwatanise umubigambo bye Haji Abdumalik byarahanga Kayole asimire nkwatanisa n'obushagiki bw'abasiramba Rukungiri kandi yayendera asima President Museveni ahabo kumushashura byetengo ebyo kuzameka it is a sime His Excellency President wa Uganda niwe mazima no yampirije nica yanje karugama ko mumura nashaba Allah nyowe kazo mumure yo kubanza kantine se haro mwiki tiniza nawe konka mama na manyana munywani wanje umura yo kubanza kanye na 200 umwiki yanguza 200 cwika na sina nazo mumura ayongire yahabura barukwenda kuzameka okubanza bapakasa akora ibada kandi ruhanga yagikiriza yaramwe n'abantu barya urukwita haji takazagamaka icyo kwita tukimanya Gasha kwa Robert Mugabe ahabwa Tayari West